بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أمها لبت عزة ربيفلون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ade kurinrege tafsir kulahuga alul me fashafawani bisminuge tafsira behe gotun alul men kurin re class kuriya gen kaswani e gotun emme fahum alul men nimmadin kutab balaruga al hafiz ibn kathir rahimahullah taala fan liu tafsiruga bayan korwa gotuga rangalu komme kame feshumge kuriga bismi kiyuma ki mustahab wegen ba kame efoga mirega alul men mi baladani bisminuge maanaya migotum bismillahir rahmanir rahim bismillah mi basfuluge murada ki allah ge ismu fulun vagga akuga mane ki allah subhanahu wa taala ge ismu fulun fashame allah subhanahu wa taala ge vaggan edemu bismillah mi bismillah kiyaruga asla ki ba ki waki akure sina mi mai waki akure ismu ge inna waki lafzin ehma ba mitanuga mewa baage maane ki ei Allah subhanahu wa taala ge wagga ehiter kaman edumge maan deha kodde baen ei ema mi bay akurtan hunnane ehin namfultaka guligen yama waki maane de hawa gota mitanuga wes aslaki ismu bismillah Allah ge ismu fulun fashame ehwima ba mitana miwani asrahme ba mitanun Allah subhanahu wa ta'ala isma guligen yama mitanuge muradaki Allah subhanahu wa ta'ala hadratuge wagga ahitirkama edeve e maana mitanun me deha koddeni Qur'an kiyaman fasharu bismi kiyumuge maane ki Allah ge ismu fulun waggan edigen miyala kiyawme ecce kaam fasharu bismi kiyumuge maane ki Allah ge ismu fulun waggan edigen miyala kame migoteshu envima e qura kame e baen guligen dagotam meenane ehvima bismillah kiya fecce fashakam gawanama ecce misal ka kaam fashakam gawana mege maane ki Allah ge ismu fulun waggan edigen miyala kaam fashame nune misalaka mihe ku qura kame feshume kurin bismillah kiyana me erun ede koddeni Allah subhanahu wa taala ge wagga not ehitir kamen edigen miyala meni kame kurang eba fashame ehvima rangalu komme kame kuran fasharuga bismi kiyuma kimi mustahab wegen wa kame sawbaki erun emiha ekame feshumge kuriga emiha mi edeni Allah subhanahu wa taala ge hadratu wagga me edeni Allah subhanahu wa taala ge rahmata ehitir kamam me edeni ehenkam bismillah ge maane ki Allah ge ismu fuluge barakatun waagien edigen fashame ehma kame feshumge kuriga egota bonefikam gawanama ege murada ki arabiga ismuge maane ki mer bi efoga mene sammilla ismu eme ismuge maane ki alama ufulun mativeru Allah ge ismu fulunne asfa wumu eilahu ge huriha ismu fulwe shamil wanu e mitanuga fashamum me bunani bismillah Allah subhanahu wa taala ge huriha ismu Allah subhanahu wa taala ge ismu fulun fashame hemime hegen ebe de kodde Allah subhanahu wa taala ge huriha ismu fulun ebe hegen shamil wegende den algon men bismillahir rahmanir rahim balalafkum gawanama bismiga muliyeku Allah subhanahu wa taala ge tin ismu fulu ebe himenigen datan ebe fene bismillah Allah ar-rahman ar-rahim ema Allah subhanahu wa taala ge tin ismu fulu himenigen da kan algomenne fenigen midani bismillahir rahmanir rahim ge ei Allah adi ar-rahman ar-rahim migotun emme furtame ismu fulaki Allah Allah ki veriras kalange khas wegen wa ismu fule e kalange nu farataka minan fulu ki hudda wegen nuwe e maane ki duniyege ituru evves makhluqa kan nisbekko Allah mi lafzu beenu men nukurevene mi namaki mi hamayekani Allah subhanahu wa taala ya khas wegen wa ismu fule adi ehem farataka nisbekko minan kiyum hudda wegen nuwe
mi eilahuge ismu fultahuge tereng emme maavvegenwa adi emme mativerivegenwa ismu fulukamuga asfave em Allah subhanahu wa taala nisbekko mi kiye lafzutak balaruga Allah ki mi emme maavvegenwa adi emme mativerivegenwa ismu fultahukamuga ilmerim bayan korawa fave Allah mi lafzu negifawani ilahu mi lafzun एक माने की निकमति कमा को इफरातक रक्का तिरकमं इदेवे फरा नुवत अळुकम के गोतुं इफरातक लेबेवे फरा हेमनी मानता इल्मेरिम बयान करवाफे कोमेकस अल्लाह मिलफ्ज़ की मी हमें कने अल्लाह सुब्हानहु व तआला य खास वेगेंवा इस्मु फुले एफोग मेन्नने बिस्मिल्लाह कियारुगा अर्रहमानुर रहीम मी देसिफा फुल मी Bang Allah ke ismu ful tau ke tereng de ismu fule mi de ismu fulu negifa wani rahma mi kalimanne ar-rahman ar-rahim rahmatu mi kalima mi de lafzu negifa wani mi de ismu ful takun deha koddeni Allah ke oga wantakam ge tanavaskama ginakama oga wantakam uniumen neti abu kamen neti demigen wumen mi ismu fultakun deha koddeni ar-rahma mi ismu funat ar-rahman ar-rahim mi ismu fultakun deha koddeni Allah ge ogavantakamu ge tanavaskama ilaha ki ogavanta faratekama e ogavantakamu ge tanavaskama dinakama e ogavantakam uniumen neti abu kamen neti demigen wumekka man Allah ge ogavantakam sateka bay besseviye ege tereng emme bayin emme ha makhluqun ge macca besseviye anen nuwadiha nuwaba wani ekalangeshe ehmema ar-rahman ar-rahim mi lafzutam mi negifa mi wani Allah subhanahu wa taala ge ogavantakama tanavaskama ginakama ogavantakam uniumen neti adi aabukamen neti demigenvum mi managa Allah subhanahu wa taala ekalaangege ogavantakam algomenna warab boda fenigindane Allah subhanahu wa taala duniyamatige ekalaangen alukan kurma lavwafa insanun take duniyega ekalaange enge gota khilafan uleirugawas ekalaange ogavantakam alutakonnam member algomenna fenigindane ekalaange algomenna devvi niyomattauge matiga algomen ulemu medani ekalaange devvi niyomattaka ku algon men duniya machen aswa me wani lola fenuma atun hifuma fang hinguma kamfatan aduyuma buddhiya visnuma fikura mi hurihache bas beluma raha beluma mi huriha hissutake mi huriha niyomattake mi huriha niyomattake Allah subhanahu wa taala devwa fa irugawas ekalaangen uredunima ekalaange engevi gota khilafan insanun ulunukamuga vies ekalaange ogavantakama ekalaange rahmavantakamu insanun bidevwa fawa niyomattake wagutunne nugendawa Allah subhanahu wa taala ge ogavantakam awulmenna fenigendani awan men mikan aammu mihaka balafkamuga waanama fenigendane aammu mihaka difa hunna kantattake fahikot difa hunna kantattake ekkala verimiha guna gota khilafa ekam kurakam gawana waranga wahan ekkala verimiha e difawa huddata baatil qur'ane namas Allah subhanahu wa taala algonmen bihuriha niumattake devwafa ayrugaves muli umuru algonmen uredumuga matige heda qur'arugaves Allah ge ogavantakama rahmavantakamu min niumattakin algonmen ge kiban nugendava එම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ඕගාවන්තකම මීස්තකුන්නම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ රහමෙන් ඔය මින්බර් අල්ගොමෙන්න ෆෙනිගෙන් මිදනි එවෙම මේ එල්මෙරින් බය කරවනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඕගාවන්තකම් සතේක බය බෙස්සවි ඒකතරේ එම්මෙ බය එම්මෙහා මඛලූකුන්ගේ මච්ච බෙස්සවි අඬ නොදෙනුව බෑවනි එකලාංගේෂන් අර්-රහ්මාන්ගේ මානේ කී ඕගාවන්තකම්ගේ සිෆ ලිබෝඩිගෙන් වා ෆරා ar-rahman ge maane ki ogavantakamuge sifa libodigen wa fara awmen adwahane Allah subhanahu wa taala war bavar ismu fulta nuwata sifa fulta libodegen ve
egotun algon men amme bodan adwaha hadisaki Allah subhanahu wa ta'ala ya nuwadiha nuwa ismuful nuwata sifaful libodigem waakama ehama sahha hadise ega hamai kan algon men rangal kollanje e hadisun algon men hamai kan hadanuga bahatta nanje ituru nuguta yaki adi evreves gina ismuful taka sifaful tan ekadange libodigem waaka mer hadis ga aswame annani e nuwadiha nuwa ismuful daskuri miyekan nuwata amal kuri miyekan kantattaka vigendakama em algon menge terega mashhur fonnani hamayekani Allah subhanahu wa taala libodigem wani nuwadiha nuwa ismufule nuwata sifafule ega rangal mawlumataki Allah subhanahu wa taala nuwadiha nuwa ismuful nuwata sifaful nuwata evra gina ismuful nuwata sifafulta libodigem veye kommekas ar-rahman ge maane ki ogawantakam ge sifa libodigem wa fara endima algon menge iman terikam ituru wegen dane sababen ei hama yaqeenum bes mi Allah subhanahu wa taala libodigem wa ismufultaka sifafultan algon men daskurima egmane ki hitun daskurawa kan hitun bas daskuram vi ekama ko ege iturun e sifafultuge e buna maana algon men deha kuram vi ega maana algon men daskuram vi algon men rizqu devani kon fara ar-razzaq ei algon men rizqu devwa faraka emim eight insanaga sikundiga urima enan egena ta ene heddevi farat kan ei rizqu devwa farataki emim ti Allah algon men nemmen besenge Allah subhanahu wa taala kan almin emmen bes ufaddevi mige iturum e Allah subhanahu wa taala algon men heddevi farata lipodigamba mi sifaful taka ismuful ta daskurima no ta algon men egunima eilahuge kuladumwantakama mahakama molukan algon men egigen daane ehme me ekkala mayuswa wagutu gabas algon men nan egene e huriha kamevves e koddeva faratake Allah kam algon men ammati dativegen ulnimavas algon men eilahuge e me ismuful nangani falgon men dua qur'ane misalaka haddawa bulkir wars kalako ibaras kalange rizqu devwa farate mela rizqu devwante egota emema mi ismufulta daskoffa mi ismufulta meduwarikon algon men dua kuram vi erun algon men na iradu kurvi algon men ge dua bes ijaba wigen dana hame hemme gotan ar-rahman foga mi annani ar-rahim ge maane ki oga verbe wodigan nawa fara ehin kamun ogawantakam ge sifa libigen vi kamuga vi namavas oga veri nuwa kamuga wanama ei unikameke ehin kamun man Allah hui ogawantakam ge sifa emme furihama libodigen wa adi ekalange makhluq takunna ogawanta veri farate hemane ki ekalange ogawantakam ge sifa libodigam wa farate adi sifa libodige ekani wiyennu ekalange ki makhluqunna ogawanta veri farate emmi de sifa mi de waha kalgomenna mi bunedene ilmeren itura bayan kura gotuga mi de ismufulu en ismufula anen ismufula tin gotakun tafatwe ar-rahman ar-rahim mi de lafzus negifawani rahman namavas ilmer mi bayan kurawa gotuga mi de ismuful en ismufula tafawtakin ibahutte mi gotun ar-rahman minamun man Allah nu farataka nankiyun huddabegere nuwe mane ki ar-rahman mi lafzu Allah subhanahu wa ta'ala nu ehim farataka nisbakurun huddabegere nuwe me khilaf ar-rahim ge namun nistakun sifakurun huddabegen be emem ar-rahim mi namun nistakun sifakurun huddabegen be ekotun awal menga nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam sifakurawmu Allah Ta'ala wahi kurwa faave bil mu'minina raufur rahim Rasul sallallahu alaihi wasallam ki mu'minuna nuhanu ogaveri rahum huri bekaleke embima ar-rahim mi sifa miwani kirtiman nabiyya sallallahu alaihi wasallam sifa kurwa embima ar-rahman minamun hamaikan man Allah minam amaikan man Allah nu em farataka kiun huddavegen nuwe namas ar-rahim bilafzu
mistakun sifa kurma beenu kura vidan hudda begin be devana nuguta ki ar-rahman mi ismu fulugawa ogawanta verikam ge maane ki mu'minunna kafirunna janawartaka adi enuves emmeha makhluq takwa aam ogatir kamike ar-rahman maane ki Allah subhanahu wa taala ge ogawantakam ar-rahman mi sifam mi ramzu koddeni mi gunadeni mi mu'min takunna kafir takunna janawar takun mi emmeha Allah subhanahu wa taala ufiddevi emmeha makhluqun ge macchan hoy ogawanta vir kamike miya khilafan ar-rahim mi sifam mi bunadani ogawanta verikam ge mi sifam mi bunade ogawanta verikam ge maane ki dunya akhiratuga mu'min takunnawa khas ogatir kamike emima ar-rahman algomenna buna vidan ar-rahman nei ammukon emmeha makhluqun ge macca ammu ogawanta farate namaves ar-rahim mi sifa algomenna buna vidan mi dunia akhiratuga mu'min takunna khasa ogatir kamike wahake mi sifa me gune dene timman lugutaka ar-rahim avure ar-rahman ge ismu fulge maana fumwefa balaghat teri maane ki ar-rahman ge ismu fulge maana fumwefa ma balaghat teri ar-rahim avure mi sababahure bismiga fatiha surat ga adi enubas mi de ismu fulu kare ga asfawa ayatuga ar-rahman iskurefawe e maane ki mi deismu ar-rahman ar-rahim mi deismu ful me wani bismi ga besas hama egota bay surat ko ga bes asfa bawe ar-rahman ar-rahim mi deismu ful kare ehin asfawa iruga bes emme furatam gennawa fawa sifa fulaki ar-rahman ne e foge ar-rahim gennani sawbaki elmerin bankurawwa gotuga ar-rahim vure ar-rahman ge ismu fulu mafum wefa ma balaghat teri mi bisminu ge maane balaru galumennan elmerin bisminu ge maane ya meduga dakka wafawa wahaka tammi ema kurukotuka bunanama algomenna bune vidane bisminu ge mi maanan algomenna mideha koddeni emmeha altakunge machavwa rahum uri farang Allah subhanahu wa ta'ala ge ogawantakama ekalange rahmabantakama akuga Allah subhanahu wa ta'ala ge ismu fulun miala ekura kamek kurang eba fashame mi basful ilmere mi bayan korwani bisminuge maanatawge terega denge foga mi balalani bismiyaki qur'anuge ayatetto nuwatanunto ilmeren bayan korabba gotuga bismiyaki namlu suratuge 30 wana ayatuge bayekkamuga huriha bekalum ves ijma wadagam fo maane ki huriha bekalum ves muli ummen ekaman ebbas wadagam fo man Allah wahi korwa fawe innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim ei hama kashwarun sulayman ge fan ayatuge maane ki namlu surat 30 wana ayatuge maane ki hama kashwarun Sulaiman ke fan ga arihun asiti fulake adi hamakashurun ega angawa fawani bismillahir rahmanir rahim mi lafz take emima mi lugutan algon nege gotuga bismiyaki mi qur'anuge ayaten ei namdu surat ge 30 wana ayatuge bayekkama uriha ilmerin ebbas wada gannawa dinge foga mi balalani bismiyaki waki suratekke waki ayatetto amedu ilmeringe meduga ikhtilaf wa sababu nota asfa veto migotun eke namdu suratu gawa bismi fiyawa bismiyaki qur'anuge bayen nune mar mi bismiyaki waki suratetge ayatetto mikama meduga ilmeringe meduge bori khilaf take egotun hataru basfule be ilmerin bayan korawwa furtama rayu furtama mi bas vidalwa befulu me vidalu wani eke namdu suratu gawa bismi fiyawa ei innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim namdu suratu gawa bismi fiyawa bismi ki qur'anu ge bayen nune maane ki musaftawga bismi lefa wani suratan isuran anesurata wakikurum ge gotunne mer ehen surattakuga bismi eliyefa mer hatima balaru galmenna fennane komme surata feshumuga bismi liuwa fa manzar
mi hatim tawga namas mi rayu gengulufa beefulum me vidalu wani aslu ai kommas huriha surate ge ayiten nune bismiya ki bismi etanuga komme surate feshumga bara sura fiyawa komme surate feshumga bismi lefa evani ei es suran anesura wakikuru mattake ei egota vidaluwa ebba beefulunge basful devana beefulunge basfula ki devana group ge beefulunge basfula ki ei hamayekani suratul fatiha ge ayatike mane ki bismi ki hamayekani suratul fatiha ge ayatike mi waragina ilmu eringe basful take tine taubas devan timmana vidaluwa beefulume vidaluwani tauba sura fiyawa ehin huriha suratege ayateke bismiyeki nuwata ayatuge bayke e migotam mi vidaluwani timmana rayu genguluwa beefulume vidaluwani tauba sura fiyawa ehin huriha suratege ayateke bismiyeki hatarwana rayuge bekadum me vidaluwani bismiyeki evve suratege ayate nune ei surata gulumenne mustaqillu waki ayateke kirit qur'anuga bismi bawa levvifa wani es surata anes surata waki kurumge gotunne mi gina ilmeringe basfule adi emme sahhakama beleve basfule em algonmenna mi basfulun algonmenna mi dehavegen mi dani bismiyeki mi evve surate ga ayate nunkama ei surata gulumenne mustaqillu waki ayate kama kirit qur'anu ga bismi bawade wifawani es suran anes surata waki kurunge gotunkama mi gina ilmeringe basful takkam adi mi emme sahhakama beleve basful takkam irada kurawya mi basful takaffahuga mi suratul fatiha algonmen fasha feshima algonmen itura ingien dane bismiyeki mi suratul fatiha ge ආයතෙත්to nuwata nunto enugutaya meduga algonmen itura wahaka dakka mundana irad kurawwiya ege wada gannan fada mi qur'anuge mi ayatta gunuvumuga mi count kurawumuga eki ilmerin eki gota dek wada gannawada mer qur'an baawale funi han harufa almen qur'anuge muqaddima komme sarka kiyafwan e migotum padaruga ebbabe fulun bismiyaki suratul fatiha ge aatege gotugo gunuwan ei kufa ge bekadunna makka ge ahuluweri den ehem bekadun ei bismiyaki ei suratul fatiha ge aatek kamakashe count nugunuwan names algonmen mi kiyawa hafsu riwayatuga algonmen ama surat bismiyaki ei suratul fatiha ge aatege gotugo algonmen balamum bidane em irad kurawwiya denganna dre galgonmen ituru bismi ge ituru tafsila behegutun irad kurawwiya waaka dakkana egotun almen denganna re irad kurawwiya algonmen ge terega musaf ga fatiha surat ge emme furtama ayate gotga bismi wani kiwegen toya adi hama emme musaf ga tauba surat ge kuriga bismi neti kiweto adi namaz terega bismi kiyum ge hukum bismi kiyani baratto nuwata madunto adi hama emme bismi kiyuma wardugen wa halattaka behegutun iradu kurawwiya dingan re galgon me baak dakkala misabu merega darus nimmadana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik pura beful maswar bad shukriya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh